Ulad buha, panamunan mo da Yesus Kristus, naigikan ati da bata paraga Bali, ta acara pamering ati ta channel YouTube YKB Hilu Anakalang. Bada di pa bata rangya na renungan terakhir ya malah kata habayang. Allah maurima baing taong majaga, mauri rahibiha rahimadi. Yaga manya mahuhu anamu, ba makahuru karada tahagamu, ba mapaoha paraihu ginangaramu, mula na naayong na panamangum walong tala na malapahu, irakapiak na baiga manya matamagululha dona. Higulo na mauri buhang meka parangya na lipulungum terahinayang. Waga makanam kahilurang raihi, waga makalua, kamamaka, ba mapahalaku ya ta murukuma. Mula ni mur Yesus dia kadika nakmanima. Amin. Ulad buha na renungan da terahinaya, tadi kia walung ta renungan wasiat na kawudu na baku marainya duku kawanaru walungu talipulung Mazmur 23 na papatada da dia kadika na Mazmur 23 kawudu patuna na mawina na linguna dia pakakuli takadonga makapatangu daku mangeda tu mangu mabani mula baau mamaraiga ulibuha na pahailu pahepangu malangta kame bainya duta datapia ku maturahunya majukarunya anang napahidu at dangat jalawali napahilu pahepang dapat beti waimanya duta purung nde walung tajabatan da di badu kuna palau dada walung taparamada pada pakuri ada pagawi mula bana bangkrut na perusahaan na pahailu pahepang na matang yayi pada buha made. Dapat dua mapahepang nam hadukan na pahaga na takadong makapatang idaw tu padai ngumana banauda limalang. Imauri iya na mapawaga wina. Imauri iya na makalung ati na makadaning upapawaga. Iya pa kana liya ka nakadapu mapadibakung. Ia kan nakaraga mapahabarung. Idaw tu dan mangeda tu ma. Mula ni mauri baainya ban irulode. Na mapawa pakalung duna. Na penya gane na makalung na duma ni daw tu. Na papawa na. Na hadiahnya duma na nakalitu na. Ia ka duma na nahamango na. Lapaka tahaga gaba ni daw tu. Imauri na muri neminya nakatikuna. Iya na ninuway maumara na. Mana paay ni pamau niya daw tu. Na manung na matang yayi. Iya na toda tebi ni butara ni daw tu. Di na maka. Mana haganya nakaraga mapahabarong. Iya kan nakadapu mapadibakung. Lapa toma na duni mauri. Mana pada di daw tu hangaji panamu pangalanan na taudang. Ulibuha tapat dua kadonga makapatang na mapahadu ka ati. Kaimanu kinya duta na perhaya da. Ia kana manung uda. Ni ala tak dalu ngaran ni Yehu karitu. Ia na mapawa da. Tak dalu iru loda na di mauri. Di piaku na au ia kanyua bana madungu na atida dia katau na abu pahaduka di na atum paharakanya belu dabana na pakawaturu mulai duna manga kamu pangalanya na paramamu na haduka na papadamu na hepawainya makalung. Amin. Malakata habayang. Mauri, yaga manya mahuhu anam bampoha pamalangwi ng aramu. Mga meka paranguya na lipulungum, pamula maduga meka taati manya mahatau-hatau, kana pikudadi balanguma,
bampahalaku ya namurkuma nama among. Ya ka bamalike ka nakadong makapatang. Abi mamadauta, abi mamangedat. Mula baaygo au mauri, mamarayga ma. Mula ni Mor Yesus dia ka ninganak manima. Amin. Uli buhagu, didnaw na ka narenungan datrah na ya. Abi bulakin niya bami like, subscribe, dia ka bami pabari niya ta ulim. Dia ka tumnaw, mera ka ina ka bami. Dia ka dumam niyemi, bami wewar niya na pulong. Dia ka na yekabi. Mor Yesus na pamringo pamalalami. Amin.